Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana njalo kusifundo sethu sechumi lanye. Lapho siqhubeka khona sifunda okunye ngoJesu. Mina ngikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangoba. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Inkosi inhle izikhathi zonke sesihlangana njalo kusifundo esikumele uNkulunkulu akhulume lathi bese sikhula ekukholweni okhulumayo umfundisi Mila Dube. Siyabingelela sihlobo esithandekayo balaleli lababukeli lapha endaweni ezikhona okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo nguNozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo sisandulela isifundo sona lesi kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga msindisi ngamathuba njengawona lawa osinika wona ukubana siphenye izwi lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana asichasisele ngcono amaqiniso akulona leli lizwi bese siphila ngawo. Phathisa abalaleli, uphathisa ababukeli, sonke ngamaqiniso njengawona la silungele ukuzwa kwakho sokusondele kangaka. Sokupheleliswe konke sicela ukuba khona ekhaya singabasindisiweyo ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyalamukela izihlobo zami. Kalokho sengitshilo isihlobo sethu sithi sona okusibuyisela emuva. Yazi indaba yokukholwa le luhambo. Sisuka kwesinye isigaba sisiya kwesinye isigaba. Kanti vele ulimi lona lolu ungezwe umuntu esekhuluma ngokubuyiselwa emuva ukuthi kukhona thizo kungibuyisela emuva. Kuyabe kuhambe njani? Kumbe sike siqale sikhulume ngalokho mfundisi Dube, umuntu angathi umbisele emuva kumbe kukhona osokunyenza ngihlehlele emuva ngifa amagama njalo kuyabe kuthena. Nxa umuntu esenza ulutho ukhangela inquba phambili, right, ukuthi ngisuka lapha kulesigaba ngisiya lapha nansi lapha kodwa bese kuba lezinye izinto ezikwenza ume khwimilili kumbe zikudilize lokade wakha, right, othi ngifanele ukuthi umuntu uliyakha indlu kubuye isiphepho ihodloke yonke idiliki thenza ukusiqalisela phansi sesiqalisa futhi phansi sesibuyele emuva. So ukuthi into kade uyikhangela ukuthi iyahamba ibuye futhi uqaliseka ukuthi uqalisele khona ukuthi ukubuyisela emuva. So isifundo mbona sifuna ukusifaka esigabeni sokuthi silohambo lokukholwa esiKristwini, kodwa kulezi zinto ezisibambayo ezinye zisibuyisele ukuthi siqalise futhi ukuthi ungani siyacatuzela nathi sesigijime ekukholweni. Right. Izinto esifuna ukuthi sike sizikhangele kulona leli iviki, izinto ezisibuyisela emuva. Kalokho sesichilo ukuthi sisehambeni. Okunye kungaba kuyini okuyizinto okusibuyisela emuva manje? Ngicabanga ukuthi nxa siqathanisa lesifundo sanamhlanje sikhangela ubudlelwano bethu loNkulunkulu nxa sobuthe bafika kwelinye izinga. Kulezinye izinto ezithi zingasifikela empilweni, kungaba ukuhlupheka, ukuswela imali, ukufelwa, kwenza ubudlelwano lobuyana bubuyele phansi. Kumbe ucina ungasamzwisisi uNkulunkulu, wena usuke wamzwisisa waba lobudlelwano obuhle, ubudlelwano lobuyana bucine bungasabuhle njengasekuqaleni. Ngile mali angisela mali sengifelwe. Lezi zinto ezingenza ngicine ngingasamzwisisi. uJehova lo ku Deuteronomy 28 kuthiwa uyazambusisa ngingena ngiphuma. Nxa ngasabusiswanga kumbe sengifelwe, impilo iphela kimi, sengibona ngani usengihlanekele. Izinto esafuna ukuthi sizithinte namhlanje tu kukhona ungakwengeza iko kakhulu sikhuluma ngalokho nje. Izinto ezisibisele emuva. Nxa sikhangela isifundo ekukholweni uyabe usuhambile, nxa uqalisa wabhabhathizwa wangena ibandla, wasubhabhathiziwe waqalisa la ukufunda imfundiso yebandla, bese kubuya nje umzalwane unyathela ikhonza uhlehlele emuva udansa buye chechi. Alright. Kulokunye kubazalwane indlela esiphathana ngayo okusenza futhi sicine sinjani sihlehlela emuva. Kule ndatshana esitshelwayo lapha untombazana uthi ephandle siyangakibo abese liqala kunethwa lezulu. Nethwa lezulu egijima esiya ngekhaya. Uthi esiya ngekhaya sesiyafika ngekhaya kuthiwa uyama
kwesinye isigaba akhangele phezulu. Uyise umkhangele, uthe fika ngikhaya engena endlini, uyise abesembuza. Izulu lalisina kunomdumo kubaneka. Uyise embuza uthi kanti ngiyakubona usima lapha kanti ubusenzani phakathi kwesiphepho esingaka. Wasesithi ngike ngathi ngike ngiphoze mbijana, ngiyime mbijana, ngikhangele phezulu ngoba uJehova bengithatha isithombe, you know, phakathi kweziphepho umntwana wabakwazi ukuthi nyama ngike mbobotheke. Yikho sifuna ukuthi sike sikukhanyele. Ngizacela Mandlo usipalele indinyana yethu okwaziwa ngekhanda bese sixoxa ngayo singene kwisifundo sethu. KwabaseRoma ngo5 ivesi linge lika 3 kusiya ku5. Akunjalo kuphela, kodwa siyathokoza njalo ezinhluphekweni zethu, ngoba siyakwazi ukuthi ukuhlupheka kudala ukuqinisela. Right. Ukuqinisela ubuntu, lobuntu ithemba. Njalo ithemba kalisidanisi, ngoba uNkulunkulu usethulele uthando lwakhe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele asinike yena. Beautiful. Nansi indaba lapha mfundisi, kuyini okutholayo la siqathanisa lesifundo lesihloko sethu. Uthini kanti uPaul ehambeni lethu? Uthi sithokoze kuthe uPaul uhla achaye ukuthi emhlabeni esikuwo asomhlaba owezibili boco lobunandi. Right. Ngenxa ukuthi ngumhlaba okaAdam owileyo kulezi inhlupho. Anti lo Jesu mathupha esimkhonzayo uthi ku6 verse 33 lapha ngumathe uthena emhlabeni lapha ngisebenza kuhlupheka. Kodwa manini isibindi ngoba ngawunqoba la ndizakunqoba. So indaba yokuhlupheka lezi inhlupho ayiyenziwa ukuthi usuwonile. Right. Ayizi ngoba kulokunto esingene emulini. Ingxenye yempilo ngenxa yamasesonweni. Yikho lapho uPaul esithena akunjalo la nxa silezi inhlupheko siphakathi kwezinhlupho asazini ukuthi inhlupho ziletha ukuqinisela. Right. Umuntu abesebekezela abesekwazi ukuthi lokho ongikukho akusizo kuhlale kukhona kulokhu ngokuyisigaba okudlulayo. Ngoba uJesu wathembisa wathi ngiyabuya ngizolithatha. So nxa silolu hambo sikhangela ukuza kwakhe okuzaqedela lezi inhlupho. So uPaul usinika isiqiniso ukuthi lokho kusisenza sithathele emuva singakukhangela sikhangela uJesu onguye umnikazi ohambo lolu ozayo sinqoba ngaye. Sinqoba ngaye. Nxa ngikuzwa kahle uthi ukuthi mfundisi ngeke thina sabona ukuthi indoda le yabekezela ingela mfazi omhluphayo. So kumele kube lomuntu ukuthi sibone phela ukuthi uyabekezela. So inhlupho zi right ziyalungisisa isimilo sethu zisikolo. All right. So bengikhangela lapha ukuthi isifundo sanamhlanje sidinga ukuthi sikhangele inhlupho ngelinye ilihlo. Right. Singananzelela ukuthi inhlupho lezi yizo ezenza ukubana sibuyele emuva. Kukanti zona zisilungele. Ngeke ngakhangela nje ngathi nxa ukhangela, nxa ungazange waba lenhlupho njengoba uchile awusozube lakho ukuqinisela, awusozube labo ubuntu, awusozube labo ithemba. So ngezindlela nxa singena phakathi kwenhlupho sikhangela ukuthi ekupheleni kwakho konke kumele sibe lethemba, sibe lokuqinisela. Singaboni angathi inhlupho zizwe ukuzosibandezela kuphela, sakhala kuphela. Ngize ngicabanga uSister White nxa ibhala kubhuku lakhe uMind, Character and Personality volume 2 uthi ngezinye izikhathi uyakadlule ezikhathini ezinzima aswele imali. Engaswela imali akwenzayo ukuthi uyalinda uNkulunkulu engabona sokufanele uyamnika yona leyo imali nxa ibona ngesikhathi esimlungeleyo. So lathi sikhangela ukuthi siphila phakathi kwe-great controversy, impikiswano emkhulu maforo isesiqongweni esikhulu ukuthi izinhlupheko zizabuya ngokwanda zithiyana lenhlobo. So kuyadinga ukuthi sikhangele inhlupho ngelinye ilihlo. Kakhulu. Yes. No maforo umana nguthathe njengokuthi isotsha. Right. Yabona nje ngikhangela inhlupho ngeleseni yethu le ngibone kuyitraining yesotsha. Kunjani? Isotsha nje ngiqeda kuba lesson ngathi isotsha ukuthi asikho sotsha ngebizo. Isotsha ngecharacter. All right. Ngesimilo sa. Ngoba lihambe through i-training, wahamba laphana wagijima, wathatha ama-test, wayeqa laphana
konke i-training yana seyenzile kwabe sokukhipha isimilo sobusotsha phakathi kwakhe. Alright. So ngithe ngikhangile lesendle ngabona ukuthi ngamafitshane isitshela ukuthi inhlupho ezisehlelayo thina. Inhlupho lezi ziyasilungisisa ngoba yize seziproducer into okuthiwa i-character, isimilo somuntu. Kakhulu. Hey, kumnandi lokho. Ake sike sikhangele iziphepho zempilo. Impilo le kwakutsho umfundisi useletha indaba yosotsha impilo esikiyo. Kwatsho ukuthi ayiso carpet le. Umgwaqo lo awuthiwa emashingoni carpet. Ngazi umbe njani ukuthi akutheleli nje. Hayi, ake sikhangele uJesu. Ungakhangela indaba ekumakho ngo4 uverse 35 usiya ku41. uJesu ulabafundi bakhe. Ungasibalela lapha na ndo. Ngalelo langa sekuntambama wathi kubafundi bakhe, kasihambeni sichaphele ngaphetsheya. Bachiya iquku, bahamba laye esikepeni enjalo. Zazikhona njalo ezinye izikepe zihamba laye. Kwaqubuka isiphepho esesabekayo, amagagasi achaya esikepeni kwaze kwangathi sesitshona. uJesu wayengemuva ezilalele emendlalelweni obuthakathaka. Right. Abafundi bamvusa bathi, "Awu mfundisi, kawunanzi yini nxa sigalula?" Waphaphama wawukhuza umoya, wathi emagagasini, "Thulani lithi cwaka." Ngakho umoya wadeda, wasekuthula cwaka. Wathi kubafundi bakhe, "Kungani lisesaba kangaka lilokhu lingakholwa na?" Babethuthumela bebuzana bathi, "Ungubani lona? Kambe aze alalelwe ngumoya lamagagasi?" Lesifundo sifundisike sizidobhe lapha sihlobo zami ngithi phela ngempilo yethu othi bachaphe bahambe mbani uJesu. Nxa besibala kuhle la kuthiwa ayisiso sodwa isikepe esasikhona ngithi phela. Yes. Kodwa nxa sokhulunywa ngesiphepho khanya isiphepho sihlasela isikepe esisodwa. So kwesisikhathi siyabe sibaningi khona ngithi phela. Bose kungani ukuhlaselwa othile. Ufuna isitha phela laba nxe ngabangani. Ake sitholeni izifundo singasiyazithola. Kundatshana le sifundani kakhulu sikhangela iziphepho zempilo. Okokuqala wathi ngikhulume ngokuthi uthi izikepe zazizinenge. Right. Abanye bathi bona ibhora umakha olalo. Owayefunakala nguJesu wayesesikepeni. Leyo sonto ayisitha sikaNkulunkulu esinguSathane. Right. So isiphepho siqonda isikepe silo Jesu. Yeah. Ngifuna ukuthi kumlalelo mbukeli wena okhondwayo lokhonza nguofunwa nguSathane. So ngabona inhlupho zibuya ungahlupha ngenhlupho lezi. Khangela uJesu umnikazi wokukholwa onguye ukuthi mntana ngilandwe ngenxa yakho la suka umukhuze ngoba lapha kuthiwa wakhuza la. Uyakuza inkulumo zethu sithi hayi abangakholwayo bahleli kahle. Uyabona vela ayisibo bahlasela. Abalabhora. Right. So inhlupho okuthiwa iziphepho zempilo. Right. uJesu ngiyabuyela khona ngo16 verse 33 uJohane ngiyabuyela kuyo. Uthi emhlabeni lo liza kuhlupheka kodwa manini umhlaba lo bazalwane ulenhlupho. Right. Ziphi kulokugula. Right. Ziphi kulokufa lokufelwa. Ziphi kulezimpi kanti iAmerica ibhizinisi ibulele yaqeda abantu izinhlupho zona ziyani. Right. Ziphi kulabantwana abangavuka bekuhlamukele wenze konke wafundisa wathi bavuke bedakwa bonke. Ziphi kulomkakho okuthandileyo wathi sweet la villa chata livuke sechana. Ziphi kulokuzwe nje udonduke enkonzweni namhla ukuthi ngahambi izinhlupho kodwa uJesu tena manini sibini yindaba esho njalo lapha kulesi umlingiswa wendaba yempilo ukuthi ungene esikepeni wathi asambeni ngale uhambo lolu ngolwakhe nohambo lesiKristu ngolwakhe isikepe sempilo esihamba kuso so yena ukhona futhi uenza ngani ulele kalala ukageke wenzela thina esilalayo ukuthi ngifuna ukubona ukuthi nxa sengilelela wangathi vele kuselele sesifile yini. Ngifuna ukukuthembisa nale mbuzo uJesu kalalanga kulesi sikepe sempilo senhlupho zonke ngisiqambile lezinyo zaziyo esingakwenza yikumvusa ngomthandazo yikumvusa ngokuba liBhayibheli yikumvusa ngokuya enkozweni singenze njalo uzakhuza iziphepho zime. Nandi indaba le nxa sikhayela indaba yesiphepho. Mina nginanzelela khona lapho ukuthi ngezinye izikhathi lathi siyafikelwa yikwesaba. Right.
ukwesaba kuphikisana lokukholwa. Yeah. Siyadinga ukuba lokukholwa okubambekayo, ukukholwa okulenkani, okokuthi lanxa kuvunguza uJesu ngendlela aye peaceful ngakhona phakathi kwesiphepho usinika insilela yokuthi lathi izinto zingahambi sibe njengomama lwana ukuthi it is well, right. So nginanzelela ukuthi uNkulunkulu lo esimkhethileyo uthembekile lanxa engazange wenza njengalokho esikukhangelile. Lapha phela yosithi kawunaki ukuthi siyafa. Okunye lemlomo yethu lekanengi sithuka uNkulunkulu kumbe simfake lapho ungamelanga bekhona ngokuthi kwangani ngumuntu ongelandaba ulele uyabona ukuthi lawo endlini kwampanoza ukhona siyalamba ukhona siyalamba. uNkulunkulu kasimnikeni indawo yakhe ngoba uyenelisa ukuthi athulise noma yini, ukungabi involved kakho akutsho ukuthi kanaki. Kuzwe kahle Uyanaka. Ake simethembene angithi be kwesinye isikhathi siyabasolo baba labo ukuthi ukhona apha kusithumeka kangayo asimethembene. Ngifuna uku-addressa indaba leyi ngibuya kuwe lapha mfowethu, indaba yabantu abalenkambo i-experience. Anti silethelwe lapha kuthiwa abafundi laba babe lenkambo yokugwedla isikebe. Kodwa lapha bazama yonke umdala uzilalele lapha. Kwesinye isikhathi lathi siyangena ehluphekweni sizame konke singakwenza ngenkambo yethu ngeexperience zethu ukuthi sithina senelisa ukusebenzisa lokhu lalokho. Sihlobo ezithandekayo, nxa sokubuya empilweni asihleni siye kuJesu singazidingela ukuthi singenza njani. Yebo. Xa ngikhanyile lapho uMandla useke wakuthinta kuthiwa babuza uJesu bathi kanti Jesu awunaki yini? Alright. Ukhathali yini sisifa? Right. Akubezwe nxa bengangena ezinhlupheni baqalisa ukuba lembuzo eminingi kuJesu ukuthi kanti Jesu awukhathaleki. Sengathiwa uJesu akalandaba lathi. Yeah. Ungakhangela khona apha abafundi uJesu enalo wayebuye iplan of salvation to save humanity. Right. So nxa ebuye iplan eyicebo losindisa ukuthi lizosindisa abantu laba balapha bafika bembuza uJesu ukuthi kanti Jesu nawo naki yini sisifa. Hey manje. uJesu ebethi nxa esekhuluma lapho uthi kathi waye nganithwa lina alilakhulu. Right. Hayi kathi nganto alilakhulu lihamba lami kodwa lilani so okunye kuhlupha ukuthi asilakhulu kuJesu. Nxa kade singakholwa kuJesu. Right. Uthi even ukholo nxa kade ungaba nganye intanga yemustard. Untanga yemustard beliza kubenelisa konke lokho. Babengathulisi isiphepho. Indaba yokulala le wathinta wathi wayengalalanga uJesu. Kukhulunywe lapha kuthiwa actually lapha elele khona lapha ekhona yikho okuchayelwa khona isikephe. Kuyini singabe siyakuthola la ikakhulu lapho uJesu ayelele khona ukuthi ngithanda indlela okubeke ngayo ukuthi ngani anti iBhayibheli lithi lo ogcina uIsrayeli kawozalali. So akudingeki ukuthi sethuke. Ngithanda ingoma yabantwana ithi with Jesus in the face we can smile as long ekhona asethuke. Ngenxa ukuthi uphakathi komkolo kuthiwa nguye wayehleze endaweni lapho kuhlala khona odriver ochayelayo. Alright. So ngenye indlela wayebatshengisa vele yini iphethe intambo la ingaze libona ngani ngilele ngithi khangele ngoba lesiphepho leso wavela wathi asihambene ekwazi ukuthi sizavuka phambili. Wathi ngifuna ukuyakhulisa ukukholwa kwabo ngihamba labo bekwazi ukuthi indaba yokuhamba kasilo lwabo. So ngifisa ukuthi ngithi kubalela babukeli indaba yokuhamba lesiKristu aso yethu. Yaqaliswa nguJesu, isihamba lo Jesu iyaphethwa nguJesu. Okumele sikukholwe lokwazi ukuthi okuvukileyo konke asibizeni yena. Ngoba nxa ebiziwe kathuli ngoba kuthiwa ngavela sukume uyakwazi ulimi lesiphepho wakhuza kanye. So ulimi lomtshado uyalwazi. Hey manje. Ulimi labantwana abahlobukileyo uyalwazi. Ulimi lomzimba ebuhlungu lemikhuhlane uyalwazi. Lo limi lezimpi singambiza uyakhuza uJesu. Kulamandla. Amandla yes. Mandlo nxa sikhangela uKorinte wesibili ngo5 verse ngo7 lele ethi kasihambi ngokubona sihamba ngokukholwa. Sikhamba ngokukholwa. Kungasinceda njani ehambeni lwethu lokukholwa nxa siwele izinhluphekweni? Zonke lezi inhlupho esizithintile khona lokho ukuthi sihamba ngokukholwa hayi ngokubona okubambekayo.
nginanzelela ukuthi sokungasincedisa ukuthi imbono yethu ingabi seduze kulokho okwenzakalayo. Kodwa sibheke kuJesu. Konke lokho okunye kuza kuba kufiphale kube kuncane. Singananzelela singakhangela izinto ngendlela eziyiyo yona kuyethusa. Ungakhangela amagagasi uyaphelelwa ngamandla, ungakhangela inhlupho oyabukhangela ubhekane lazo uyabona ukuthi lokho angeke mphumi. Kodwa nxa singatshintsha imkhumbulo yethu ikhangele kuJesu, ikhangele umpikitsha omkhulu ukubana kukho konke lokho kusebenzela ebuhleni kithi. Kakhulu. Kakhulu. Hayi umlimi angana ngasisiza. Yebo. Oloba lapha uthena kuphakathi kweziphepho zempilo lapho uNkulunkulu aveza khona izimanga zakhe. Right. Umlimi kaveza isimanga kungalazi phepho. Isimango sibona ngemva ukuthi suphume phakathi kwenkeme yendaba yempilo. So asivumeni ukuthi nxa kusiba lezi inhlupho kulapho umlimi afuna ukudisplay khona ukuveza ukuthi ngingubani. Ngoba yena galanto angayaziyo uyivumela ukuthi isale ikhulise mina ngaba mazi uThixo. Kakhulu. Yikho kuthiwa sithokoze. Yakho ukuthi sithokozane ngoba kuza kuchiya uncono. Sike sikhangele lo mama lo okumakha ngo5 verse ngo21 usiya ku34. Esiza kwenza lapha mandlo sizakhangela thina uverse ngo21, 26, 28 lo 34. 21. Yes. Wathi lapho uJesu esewele njalo ngesikepe waya ngakuleliya iphetsheya lechibi. Wabuthana kuye iqubu elikhulu ekhonapho eceleni kwechibi. Verse 26. Wayesehlupheke kakhulu loba wayeselatshwa ngabelaphi njalo esechithe konke ayelakho. Kodwa ekubeni abengcono kwakusiya phambili. 28. 28. Yeah, 34. Ngoba wacabanga wathi nxa ngingathinta izigqoko zakhe kodwa nje ngizasila. 34. Wathi kuwesifazane, ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula ukhuleke ekuhluphekeni kwakho. Ukhululeke ekuhluphekeni kwakho. Siyabonga ukusibalela sithe sisummarize nje kuphela ngemakhaya singabala u21 to 34 sithole izifundo ezikhona lapha. Umama lo owayesopa uyafika athinte umphetho wengubo kaJesu uxokozela kule xuku ngokukholwa wathinta welatshwa. Ngesifuna ukuthi sike sizwe lapha ukuthi uJesu kule xuku kanje uyanaka yini siphakathi kobunzima uyazikhathaza yini ngokugula kwakho ngokugula kwami ngingedwa nje kuphela kuthiwa kule 8 billion abantu uyazikhathaza ngami yini yikho sifuna ukuthi sike sixoxe ngakho lapha kuyini okwenzakalayo kule indatshana isibe sesitopa esingasiya kutopa esikufundayo. Nxa ngikhangele lapha iBhayibheli lithi wezwa kuthiwa uJesu uyadlula wasehamba esekhona ngale nxa iBhayibheli libhala ku26 lithiwa wayesezame imizamo yakhe same yonke into wachitha le mali kuthiwa lapha ehamba khona siyadinga uncedo instead of ukuba nethola uncedo kwakusiba wesi kusizibuza ukuthi kambe uJesu uyanaka yini. Sihloko esithandikayo empilweni leyi kunenge ungasibisele emuva. Uyabona endlini umntwana uyaqalisa engalaleli. 2-3 days usithwa setshontshile komakhelwane. Ulokhu umlimo umntana wami lo ushwa akube la yeshwa mqondise emlimo 4-5 days kusexotshiwe isikolo. Kulokhe kusando kwizinto kwangikhona kodwa umama lo uthiwa kunjalo wayelokhe ehamba phambili lokhe edinga uncedo. Kambe thina lothu uncedo siludinga kubani? Esingathola khona ukuthi sizahamba siyodinga izincedo kumalume uthi beyani izokhuza umntwana ubiza ama-elder beyani izokhuza kambe uJesu sumdingile yini? Kungakubisela futhi kungakubisela emuva khona ukuthi umntwana phela sometimes uyagcina siba ekwenzeli ube lihlazo phakathi kwabantu. Yes uqinisa ukubisela emuva. So into esizithola khona apha ngomama lo
imikhuhlane iyabuyisela emuva ugule ubiza abadala bebandla befundisi kuzilwe kube worse kalokho esinye umuntu agcina ethi hayi there is no balm in Gilead sephuma sehlehlele emuva mina engunanzelelayo ukuthi sithola ukuthi uJesu vele wayephakathi komsebenzi usuka uya kwaJairus ebese ehlangana lo mama lo ukuthi uNkulunkulu bakithi phakathi kwezinhlupho uyathatha amathuba akhe ukuthi ame emela wena ngiyacabanga ukuthi uJairus lo wayengakhathazeka ukuthi lathi ngale sile emergency kulokunye okuphuthumayo uNkulunkulu uyasithanda uyasinakekela lanxa thina singakunanzelela umama lo wayengakwazi ukuthi uJesu kaphelelwa ngayiprogram ubhizi ebubhizini bakhe waba lethuba lokuthi adlule khonapho umama lo asile sinanzelela futhi ukuthi okunye okwasilisa umama lo Maforo balalela ababukele ayisikho ukuthinta lukholo ukukholwa kwakhe yikho kwenza ukuthi asile lathi kwezinye izikhathi sithatha udumo silufake kwezinye indawo okungayisikho ukuthi ngawo uJesu wachiya kunjalo wayezahambe sithi mthintile abantu bagijime bephungu uyathinta kuphela kodwa sinanzelela ukuthi udokotela ukudla kuhle akusenza ukuthi sibe lempila kahle kodwa uNkulunkulu umnikazi uJesu nguye osenza ukubana sinjani sisile sinanzelela ukuthi uyaku-address uJesu khona lokho umama lo nxa emthintile uyakhululeka ngitsho lezonweni uNkulunkulu phakathi kwenhlupho zethu uyahamba ngangale kwalokho esikubonayo asilokhuze asithethelele lezono zethu so asimthembeni uNkulunkulu sibe lokukholwa ngize ngithanda umlaleli wanothi Nkosi siyakholwa siza ungakholwa kuye umlimo kasisize endini le nalo siyabonga abalali labukeli mina umama lo ngikhuthaza kakhulu ngokuthi uthena kuthiwa wazikhuthaza ngokwakho wathi ngingabamba kuphela umphetho ngwakhe wazikhuthaza encourage yourself ukuthi wathi ngizikhuthaza wathi ngiyebamba ngibona into ezimbili la uyakhuluma lapha umisi lokuzane Mpofu lapho ukuthi wasithiswa ukukholwa but ukukholwa kwakhona kwaba lemisebenzi yokubamba so ungakholwa ngalamsebenzi awusokusebenza so umama luthena ngifuna ukuyathinta ukukholwa kwamfuqa ukuthi hambe bamba usila ngokumthinta nxa ngingabuza abalali babukeli uJesu mthinte nga ngoba enkambeni yokukholwa leyi sizasiliswa ngokumthinta umthinta ngomthandazo umthinta ngokuthatha ilizwi lakhe ngoba nxa ubalilizwi ukhuluma lawe yena lawe ukhulume laye ngomthandazo ngimthinta ngokuhlanganyela labanye emthandazweni ngoba ku10 verse 25 utsho njalo iBhayibheli lingayekela ukuhlangana ngoba nxa lihlangana liyakhulisana ngimthinta ngokwenza intando kaNkulunkulu so ngiyakhuthaza abalali babukeli ukuthi asimthinteni uNkulunkulu but siye kuye ngokukholwa siza kusila njengalo mama lekukholweni indaba yokuthi iyangithathekisa ukuthi phela abantu babebanengi ukuthi wawungazibuza ukuthi phakathi kwabantu bonke wezwa ukuthi no asikho kuthinta okujayelekile so siyadinga ukuba lenkambo loNkulunkulu ukuthi simdinge ku-individual level ngoba laphana babebanengi bethinta kodwa kuzange kudala umehluko kuJesu but wathi sethintile umama lo wathi ukhona okwenzakele khona kulamandla aphumelayo sokuzithandekayo ungakhanyela amavesi la uRoma 3:5 uvesi 3 usiya ku5 asisiza njani ukuzwisisa izenzo lezi ezenziwa ngumama lo indetshinyane yokwaziwa ngekhanda leyana nxa kade sikhanyela ikakhulu intokozo simele sibe layo ngokuhlupheka lo kakhulu ngoba antuthi nxa ukuhlupheka ungabekezela kukho kukunika uqiniseka kukunika isimilo bese kunika ithemba kuthiwa kalidanisi ngoba ithemba nxa ulalo likunika ukuhlala ujolozela ukuthi kukhona engikukhangelenza kubamba uPaul wathi angikakutholi kodwa ngiyahahabela ukuthi kwenye ngikubambe so amavesi asiqinisa ukuthi singethuki phakathi kwezidlula kukho njengalo mama lo qhubeka uhahabela uziyefika umbambe impendulo ikhona kwenye ilanga kakhulu hayi Sihlobo esithandekayo uthi ngikhangele lapha na kuvesi ngikuthethe ngakwenza
i-food chart lana esasiyenza laphana ku-geography ngithe nxa ngikhanyele ngithethe ukuhlupheka ngakufaka ekuqaliseni ngathi umama lowo nxa simkhanyele ukuhlupheka wayelakho ukuthi igazi wayesupha ngegazi ngathi nxa usiya phambili kwabe sokusiba lokuqinisela ukuqinisela kwakhe ukuthi yena uzadinga ngazo zonke indlela ukuba nesile ngathi ngiswakhona apha ngabe sensiya kusimilo i-character lana ngase ngikhanyela ngathi thina njengabantu umlimu siphakathi kwenhlupho zethu uyasilungisisa ethi nxa sesilungisisile samthola sibe sesithola ithemba elinguJesu Kristu kakhulu hey kwani kungasisiza lokho sithandekayo ukuthi phakathi komkhuhlane onje uNkulunkulu uyangenela aselaphe ulenye indoda lapha mfundisi nelifundile likeni indoda le yaphila yena le kuthiwa nguJobe le indoda le yayikhona sibe omunye watsho njalo njengawathi hayi okunye sikwakubhalwa ukuthi sifunda kuna umuntu ongathi ethatha into zonke lezi alokho ekhonza umlilo ngambe nathi ingqondo yesono ungabe uzamkhulu ukuthi wayekhona akuna wabhala engaphilanga eBhayibhelini ake nisikhanye bathi ngokwakhathesi indoda leyi yayinothe kakhulu ngamfaka kubo billionaire if not trillionaire yayinothe kakhulu inotile amakamela elendoda leyi lenceke wayilasho sihlangana loJobe la kuJobe ngo1 verse ngo1 kuthiwa yayikhona indoda elizweni leUzi angithi phela yayixwaya ukubi iqotho inothe kakhulu injalo siyananzelela lapha ungakhanyela uJobe ngo1 ivesi ngo14 usiya ku17 ulahlekelwa impilo inotho yakhe yonke inotho yakhe yonke chaphaze okwesibili kuvesi ngo18 usiya ku19 washonelwa ngabantwana bonke uyabona kusifa inotho kuphichabala inotho lenceke zachabalala khona lapha sokuchabalala abantwana abalichu ngosuku olulodwa angithi phela then kwase kulandela impilo yakhe wahlaselwa oba lomkhuhlane omnye omalisayo kuvesi ngo7 umama laba baphuzi phela laba nxa ungasela into leso thoka uJehova wakho uzifele uyevele wayezefile so mbona lobudlelwano bakhe lomkakhe babamunyu la kwabamunye bese kubuya labangani mfuletha nje izinto ezalahlekelwa nguJobe sicomba nje umpikitsha so sikhanyela ukuhlupheka kukaJobe kunje usuhlupheke kanje whether ulahlekelwe imali ulahlekelwe inotho ulahlekelwe ngabantwana izihlobo kuyakhonzeka na kunje yikho sifuna ukukhanyela la uJobe uphendula esithini kumbe sibalele bese sixoxa la uJobe ngo19 ivesi ngo23 usiya ku27 sizwe impendulo bese siqathanisa sikhanyela ukuthi singabe sifundani ngale ndoda uthi ngabe amazwi ami ayalotshwa ngabe abhaliwe emqulwini ngabe athwetshulwe ngensimbi phezulu komnuso loba agujwe edwaleni laninini ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila lokuthi ekupheleni uzakuma emhlabeni uzakuthi nxa isikhumba sami sesibhujisiwe kodwa ngikuyo inyama yami ngizambona uNkulunkulu mina ngokwami ngizambona ngawami amehlo mina hathi omunye inhliziyo yami iyagubhazela ngokulangatha ungaqathanisa loJobe ngo23 uvesi ngo8 usiya ku12 uJobe lo impendulo yakhe usithwele lapho manje verse 8 siya ku12 bese sixoxa kahle la kodwa nxa ngisiya empumalanga yena kakho khona nxa ngisiya entshonalanga kangimfumani khona nxa esemsebenzini enyakatho kangimboni angaphendukela eningizimu kangiboni lokuthi chazi kwakhe kodwa uyayazi indlela engihamba ngayo nxa esengilingile ngizaphuma senginjengegolide inyawo zami bezilokhu zilandelana lezinyathelo zakhe ngalela endleleni yakhe angaze ngaphambuka 12 ekugcina
angigudlukanga emilayweni yezindebe zakhe. Ngiwenze igugu amazwi omlomo wakhe ukwedlula isinkwa sami sansuku zonke. Nansi indaba. Ya. Sike siphendule esincedisane kunenge okusilahlekelayo empilweni. Kwesinye isikhathi kube ngani uSathane ulwa lawo wedwa umhlaba wonke wona lo. Ya, nansi impendulo esitholayo singathini nga. Sinikwa isifundo esikhulu lapha balalela abukeli ngoJobe ukuthi ulandisa indlela ahlukuluzwe ngayo nguSathane. Right. Abese veza ukuthi ingaphakathi yakhe lokhu imile kuNkulunkulu. Right. Ngoba uvesi ngu25 ka19 la iyehle ngiqeda amandla ukuthi lundoda lo uyisibonelo sokuphila ubambe uKristu wamethemba. Uthi ngiyamazi umsindisi wami uyaphila. Right. Ukhuma ukuthi uyamazi yena kodwa ubona isikhumba la. Right. Uthi la nxa sengiphihlikile kodwa engikwaziyo ngiza kumbona ngamamehlo. Right. Nanku kubekezelo kule thembe lingaboniyo. Ukuthi uphakathi kokufelwa kulanda ukuthi ngiyamazi owami umsindisi uyaphila. USathane egwaza kanje egumeni la kodwa ekucineni siyahlangana. Ngiyamazi ngingalakudla nginje. Ngiyamazi umtshado wami usuchithekile unje kodwa ukhona umtshado ongachithekanga. Sinikwa isiqiniso sokuthi inhlupho zalomhlaba kazisusa usindiso kaJesu. Okwethu ikubekezela, ikukholwa lokubambelela. Onoba zathena siphakathi kwezinhlupho silingwa nguSathane njengoJobe kodwa kumele sikwenze ikumazi esimkhonzayo lesimkholwayo. Nansi indaba sihlobo zami ekukholweni kwethu singathi uyazi iningi lethu sisukile mandlo ekukhonzeni ngenxa yenhlupho. Yes bo. Xa ukhangeni lapha kuJobe ngo-18:21. Right. Uthi uBildad lapha lo Shuhite bakhuluma lo Jobe ngoba ngabangani bakaJobe. Right. Xa bekhuluma lo Jobe bathi kathi Jobe kuyakhanya phela lapha ngendlela ono osebuhlungini ngakhona ukuthi kulento iphambanisela umuntu. Xa uhamba kuJobe 1:1 kuthiwa yayikhona indoda elizweni langabi lase Uzi ngumlimi wayekhuluma lapha nesithi indoda le elizweni lase Uzi kuthiwa imsulwa phambi kwabo. Xa ngikhangele ngibona indoda iperfect character ngaba semhlabeni but nxa abangani bakhe bemkhangela uJobe babona isono. Sonela uNkulunkulu sicachile. So nxa ngukhanyele kathesi some of the times siyafika kuma situations ukuthi abantu sebeqalisa ukuthi thina ngendlela esihlupheka ngakhona kulento esayibonela umlimi. Even ungawonanga ngizokuqinisa mlaleli lo mbukelo ubana ukuba msulwa kwakho phambi kwamlimi akulani labantu. Umuntu akala finalise kubeni umsulwa kwakho phambi kwamlimi. Umuntu ukuthi wena umsulwa bamaforo awudetectwa ngakukhulunywa ngabanye abantu ukuthi abakuboni bona ukuba msulwa kodwa umlimi osekhazulini ukukhanyela. So nxa uJobe abangani bakhe bekhuluma so bakhuluma ukuthi uJobe bembisele emuva. Kodwa uJobe uyabambelela ngoba uyakwazi ukuthi yena umsulwa phambi kwamlimi. Abanye baze begcine belahla ukukhola bethi alright mana ngiyotshontsha kantsho lithe ntshontshile. Batsho njalo ubususenza khona kabakutsho. Siyabonga nje. Nginanzelela ukuthi ngezikhathi ezinjengazona lezi maforo kulula ukuthi uzibuze ukuthi kanti uNkulunkulu wangona unjani. Sungamblema ukuthi ubungaphi abantu abami besifa, ubungaphi ibusiness. uJobe wayelezinto eziningi ayengazilandisa. Nginanzelela ukuthi hlezi mlaleli kumbe mbukeli uyasizwa lapho khona kumbe usibukele lapho khona. Kukhona okunye empilweni okungazange kwahamba kahle wabona sengazathi wonke kwenziwe nguNkulunkulu. Ungananzelela lapha uJobe wayengazwisisi ukuthi uhamba njani. Kodwa thina kathi sesizwisisa ukuthi siphila phakathi kwempikiswano enkulu. Ungafunda uzathola ukuthi uJobe izulu lalibheje ngaye. Engcenye lathi izulu libheje ngathi. Kuyadinga ukuthi ngezikhathi ezinjengazona lezi sibambelele kuNkulunkulu singamgcobi ngenye ipenda ukuthi siyake sithi sihamba phakathi komuzi lapho umuntu esithi mina bengikhonza kakhulu kodwa ngithe lapho semfelo ngomkami ngazibuza ukuthi kati uNkulunkulu wankhona wayengaphi khathesi senihlupheka kangaka ngimsebenzela kodwa asikhangeleni ngale njengoJobe ukuthi ekucineni uNkulunkulu uzasivuza.
hey uJehova uthembakele sure. Kulomcabango omunye futhi esilethelwayo lapha ngabazalwane ukuthi izinto lezi ngezesikhatshana Korinte wesibili ngo4:16 to 18 ngokwesikhatshana uyazi nxa uwazi ukuthi into le ngeyesikhatshana ungazikhathaza yini ngento engekho permanent temporary mfundisi ukwazi ukuthi lokhu kuyadlula kanti ke singabakwazi ukuthi ngokwesikhatshana sile kunaphakade esilindele asikuthengisa ifa lethu sihlobo esithandekayo so asifithi silokho sifithizela amazwi kuRoma ngo5 ivesi ngo3 usiya ku5 kulezifundo simele sizifunde futhi ngoJobe ukuthi sibekezele sibambelele size sechaya indaba nxa ukhanyile lapha ngendlela abangane bakaJobe abebekhuluma ngabo ngabe uJobe wama labo bangani labana besithi hayi uNkulunkulu kulokho umonele khona kuma ngabe walalela umkakhe esithi hayi wena thu uNkulunkulu wakho lo ufika kanjani kayi1 sifika ukuthi sithola ukuthi empilweni nxa umlimi singamkholwa simelana labantu abathi bona umlimi uyasikule esizenzela umlimi kwesitshezisa kangaka nxa singamisibili sithi umlimi mina ngiyakholwa ukuthi umlimi into yenza into okuthiwa yi-character development, he is refining me for the best. Nxa singakukholwanga khona kukhana sime labantu labana sesisithi umlimi hayi umlimi sibili kulalapha asiphambanisa sesijezisa so lapha kusetshenzwa mina lawo isimilo sakho kalokho sithe sithokoze akula ukukhulu okumangalisayo hlobo esithandekayo umlimi uyasilwela ake sikhangele okunye kudangala okukhulu okwenzakalayo siya kuLuka 24 ivesi 13 siya ku 27 kulama verse ambalwa esizadobha lapha uJesu sefile kuyabonakala uJesu uyabuya angene eJerusalema efika eJerusalema hlanze iTempeli uJesu nangiyana uJesu angene bemhlabelela bemkhaya bethi nansi indodana kaDavida isibuyile uJesu esefikile lapha babona inkosi angithi phela uJesu nangu sethetho usevulewe nangu sebethelwe esiphambanweni ngoba lokudangala okukhulu kubafundi babona curtain le tempeli lidabuka amangcwabe evuleka uJesu lo kakavuki hamba abantu badangele ukuthi kanti kukhona okwenzakeleyo uyakubona sifuna ukukhangela laba balingiswa laba abafundi endleleni yokuya ye-Emmaus yiyo indaba esingayo sizacela lapha mandlo usikhangele lama verse uvesi ngo33 lo 34 behamba endleleni besiya eEmmaus kulama verse lekaloko benchila ukuthi sizafuna from verse 13 usiya ku 27 kumbe qalisa ngo13 lapha ukuze kube lo mucho uyegcina ukhangele uthi verse ngo13 uyefika ku 16 wathi ngalelo langa ababili babo babehamba besiya emzini owuthiwa yiEmmaus ongaba ngamakhilomitha ali11 usuka eJerusalem babekhulumisana ngakho konke okwakwenzakele bathi belokhu bekhuluma bebonisana ngazo lezi zinto uJesu yena ngokwakhe wabaqhuma wasehambisana labo kodwa abaze bamnanzelela ukuthi nguye. Verse 17 wababuza wathi likhuluma ngani kanti lilokhu liphakathi kohambo lwenu bema mpo ubuso babo bubunile. Ubuso bamba ovesi ngo 34 33 lo 34 lo 38 bese sixoxa la. Bahle bathi lothu masinyane babuyela eJerusalem khonale bathola abali11 kanye lalabo ababelabo bebuthene ndawonye besithi kuliqiniso inkosi isivukile kwabafileyo yabonakala kuSimoni. Wathi labo ababili balandisa ngalokho kwakwenzakele endleleni lokuthi uJesu bamnanzelela njani lapho aze ahlephune isinkwa. 38 secina ngayo.
wathi kubo, kungani lihluphekile njalo kungani lilokuthandabuza ezingqondweni zenu? Nansi indatshana sizama ukuyiqinqa nje kuphela lapha. uJesu uhlangana labafundi lapha eEmmaus. Engqondweni zawo laba babengakabi kwazi ukuthi sevukile. Yes, sebehlangana laye base bamangala ukuthi wona kanti ngowangapho ongaziyo okwenzakele la. Right. Sifuna ke sikhangele abantu abadangeleyo. uJesu nxa engavukanga sithi kanjalo. Ngabantu ababengahlehlele emuva ngokholo lwabo ngoba babethembe yena. So nxa kunjalo kumbe izinto nxa zingasenzakalanga ngendlela ohlele ngayo kumele wenze njani empilweni? Okwakuqala banayo labukele ngifuna ukuthi sibambe umpikitsha lesunika oconjwe lapho ukuthi abantu laba ngamadoda akade khangelele ukuthi uJesu lo ovuso Lazaro, uJesu ozelwe phakathi kwabambona uzabe uyafaka umbuso wabo emhlabeni wakhe emhlabeni. Abe sekhupha ijoke la umbuso weRoma laliphezulu kwabo. uJesu lesevumile ukuthi athathwe abethelwe afe. Yes. Now sebezibuza babuyela nje baye emzini yabo la. Basuka eJerusalem. Bayaxoxa ukuthi sizwa kuthiwa kasekho engcwabeni manje uye ngapha. Kodwa yena phela wafa. Now konke ukuthi bakukholwa ukuthi wakukhuluma wathembisa ngabafundi bakhe laba kasoba yedeni. Umele ngabe bayakholwa kodwa ke ngenxa yenhlupho ezibabisele emuva sokuvalele inkolo ayisekho kubo lokukholwa kusekho kubo lokwazi ukuthi uJesu nxa ekhuluma wayekhuluma njani kabasamuzwa. Abe sengena isizathu sokuthi angene enkulumeni lokuhambeni lawo uJesu wasebexoxa ngaye. Sebekhuluma ukuthi kuthiwa khona uvukile, kuthiwa khona kasekho engcwabeni. Ukuxoxa ngoJesu kwamenza wabuya ngoba wayesevukile. Ngifisa ukuthi ngithi sonke empilweni yethu uJesu uyavuka nxa engasekho singakhuluma ngaye. Singamkholwa, sixoxe ngaye, sibale ngaye, siphile ngaye. Uyabuya azojoyina uhambo lokukholwa sisendleni kuye eEmmaus yethu yezulwini. Uzajoyina ubuya kuphela abantu baxoxa ngaye. Singandi sibhora lempi zabo Trump lempangazwe uyajoyina thini kakula sindiso lokuphakathi. uJesu ubuya kuphela kuxoxa ngaye abe sesiza kulelo hambo waseziveza ke sezivezile ukudangala kwaphela ukukholwa kwabakutsha futhi. Hey bantu angabuya aziveze empilweni singaxoxa ngaye uyasiveza. Inkuthazo esitholayo ake sibe lamathuba okuxoxa ngoJesu phakathi kwenhlupho lokudangala siku great disappointment uxoxe ngoJesu. Mina nginanzelela futhi okunye sikutholayo lapha ukuthi kuyadingakala ukuthi singakhohlwa ukuthi uJesu uhleze khona ngazo zonke izikhathi. Lapho bakhathazeka ekukhathazekeni kwabo uJesu uhamba eceleni kwabo. Kwezinye izikhathi inhlupheko ziyasivala lenyembezi sikhala ungakhala kakhulu mafuri yabo ungasabona. Kunjalo futhi ukuthi sivalwe izinyembezi savalwa zinhlupheko ukuthi uNkulunkulu simnanzelele. Uyazi indlela asebenza ngayo uNkulunkulu ebukhoneni bakhe sisithi ever presence yakhe. Akaforce ukuthi azifake empilweni yakho nxa ungazange umnxuse la nxa kungazange kube le environment evumayo ukuthi abe khona. So lapha sithola ukuthi uNkulunkulu uhlezi elathi ngazo zonke izikhathi singakukhohlwa. Futhi singabi ngabantu abakwazi kakhulu ukudlula yena. Yazi ukuthi kwakuzayangisa ukuthi lo ababemxoxela ukuthi kawazi ukuthi kwenzakalani la. Wayengabatshela ngcono aze batshelele inye detail abangayazi. Lathi sometimes impilo zethu maforo kwangazathi siyazi kakhulu ukudlula umnikazi wempilo ukuthi memfisa ukuthi ngakwe kubanje kanti yena ulompikitsha ongcono ukudlula lokho mina engikukhangeleyo ngisithi ngiyazi. Bana futhi wabatshela andlondlo wasukela kuMose wachasisela ukuthi kanti umuntu lelikhuluma ngaye anti kubhaliwe kunje imnandi indlela oyiletha ngayo. Kwesisikhathi thina sazi ngcono sazi kakhulu. Uyayikhumbula indaba kaMartha
lo Maria kuvusweni kaLazarus babemhambela phambili siyakwazi uzavuka kuvuko lolwa kanti uJesu ufuna ukuvusa khonapho so sifundana okunye ikakhulu sikhanyelela amavesi oRoma 8:28 uFilipi nxa sikhanyele ukudangala lokuhlupheka khona lokho into zonke zisebenzela ekuhleni kulabo abanjani bakithi lo mbuzo enguthandile lo wawubuzile uJesu kuLuka 24:38 ukuthi likhathazwa kuyini likhathazekile indaba lithandabuza umbuzo lo unzima right especially nxa ungakholwa ngoba iproblem kusekuthini nona ukholwa impendulo uthi mlincede ukungakholwa kwami right yikho uzanyenza ngikholwe nibe sensithi nxa nihlangana lezi zinto zonke mbekwazi ukuthi uJesu usakhona akulanto ezangikhathaza ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi uJesu unjani ukhona okubakhathaza lapha ukuthi wabona abantu uJesu lokho esethumeni yena uJesu sevukile so nxa singaba lokukholwa ubana uJesu uhlele lathi yena lani vese likhulumileyo umahubo ngalo ukuthi lo khanyelo abantwana bako-Israyeli akalali akawozeli uhlele khona Mandlo kwathinta indaba zenyembezi ukuthi mina njela ngokhalakhala uMaria uthi ethola uJesu engekho ethuneni kuthiwa wayekhala uJesu wabebuya kuye wangamboni kuthiwa wacabanga ukuthi umlindi nje yes ke sifunkhuluma indaba yokubona uJesu ukubona uJesu kwesinye isikhathi inhlupho zethu ziyasitha uJesu singancedisana njani lapha sikufinqa kwinto lokho ikakhulu sise esiqongweni isifundo sethu indaba yokubona uJesu nxa sifunda ku early writings lapha ku page 79 kusiya ku 81 sinikwa indaba kaDade kaWhite right ukuthi ufaka phakathi kombono abe sefisa ukuthi ngabe uyambona uJesu amtshela insizi zakhe uJesu avele kuyamthungamela ahambela aqansela ephezulu azayemngenisa endlini abe semvezele uJesu ukuthi nxa emkhangela uJesu ukuthi wayesizwa ukuthi amehlo akhe ayebona ambona zambonele usithekileyo kuye wazehlaliseka ungabona uJesu uyazibona ukuthi yisoni lentokozo iba khona ngoba uyathethelela nxa usiya kuMakhulu 34:5 uthena labo abakhangela uJesu ubuso babo buyakhanya kabayangeki so ukukhangela uJesu kuyakususa emhlabeni lenhlupho uzwa umthwalo yakho nithwalwa kuhle ukuthi sikhangele kuJesu ngitsho lo Peter kwathi khona ekhangela uJesu katshonanga emanzini okwenza tshone yikuthalaza abantu yambona yini uhlupho lwenza sitshone phakathi kwezinhlupho zisibisele emuva yikubheka uhlupho kulo Jesu onqoba uhlupho silapho ukukhuthaza ukuthi nxa sigoqa isifundo leso asikhangeleni kuJesu kulolu hambo lokuyezulini emasethi ngekuyezulini lapha ekhaya siyakhona asibhekeni kuJesu ezinhlupheni zonke sikakhangela kuye singabanqobi impela ngokuthenjiswa lizulu asiboneni uJesu Mandlo nginanzelela futhi ukuthi ngezikhathi ezinzima singakhangela kuJesu uyaziveza kakatsha kithi engaziveza kakatsha kithi kusinika isibindi kusinika isiqiniselo cabanga ukuthi sithe sikhula umzali ngama athi hambe thatha lapha into isemnyameni uyesaba kodwa ngathi ngukhangele yona leni confidence yokuthi usezwile uyakwazi ukuthi khangela osokwenzakala lapha konke okumnyama lobuyana kuba yinto engelandaba nxa sesikhangela ngokuthi osigcinileyo losilondolozayo usikhangela ngicabanga kule book engilithanda kakhulu Mind Character and Personality kule chapter ekhuluma ngedepression usister White uyabhala ukuthi yena nxa engakhangela inhlupho zakhe ngitsho lokusebenza ngeke asebenze lathi singakhangela inhlupho esihlangana lazo singatshona sibhizi umnyaka wonke kungelanto esiyenza kodwa singakhangela kuJesu siba lesibindi ukuthi yena uzanakekela zonke izindingeko zethu ngendlela yakhe ngesikhathi sakhe ngokubona kwakhe yes one ungakhayela uRoma 8:18 uzakhuluma ngokuthi ngikholwa ukuthi izinhlupheko zethu zakhathesi kazifanelanga ukulinganiswa lenkazimulo ezabonakiswa kithi lo Roma 8:28 ungahlanganisa njani ikakhulu sikhangela indaba yokubona ukubona uJesu focus xa ngicabanga uMoses
yakhumbula indaba kaMoses baba uMoses ukwabona uJesu akambona ngebusweni uMoses ubona umhlane kaNkulunkulu so bezithandekayo siphakathi kwama problems esikiwo siphakathi kwenhlupho esiphakathi kwazo emhlabeni uJesu ukhona ungamdingi uzambona unfortunately abanye asingeke ngendlela esiphithizela ngakhona phakathi kwenhlupho asingeke sabona ubuso mhlawumbe sisabona umhlane kaJesu ekuboneni umhlane kaJesu sizasuka sikhazimula njengoMoses asingeke sasala sifana nxa ngikhanyele uRoma 8:18 laphana uthi lokho engikukhanyele ukuhlupheka kwami ngiyakwazi ukuthi kuyaphela mhlali naphakade and futhi umlimo wami ngizambona lokukhazimula kwakhe ngizambona phakathi kokuhlupheka esiphakathi kwakho sesingale inhlupho vela ukukhulumeki ukuthi mna ngitshwa indoda ngakhuluma kwakwethu lokho ukukhuluma inkazimulo esabe sesidlala ngale sinobe sithandekayo angideleli esingena phakathi kwakho kodwa sifuna ukukutsho ukuthi esilaye mkhulu esikuthenjisiweyo kukhulu asidingeni ubuso bukaJesu manje akuphetheni kwethu lapha inhlupho singagxila kizo yikho zimele inhlupho zimele zisondeze kuJesu kumbe zisekhatshana na inhlupho yizo okumele zisisondeze kuJesu sinanzelela ukuthi ngazo siyalungisiswa ngazo siyaba lesimilo esinjengesakhe so lapho singena ezinhluphekweni kakungasi sikhatshana loNkulunkulu kodwa kakusisondeze eduze kangaka laye ngoba kusebenzela ebuhleni bethu zonke lezi zinto esingathi singapha kwelanga sibone ngazani lapha shwa izinto azingihambelanga kahle kuthiwa sizathi sesingale kuzaba yizibusiso ezinkulu ukudlula lokho ebesikubona thina singapha so kukho konke esihlangana lakho kasimeni isibindi ngoba uNkulunkulu ulecebo elikhulu ngezimpilo zethu la ngakhona lokho esidlula phakathi kwakho ngithanda indlela ubongana phaya ngawuthi siyaphithizela singaphithizeli sime isibindi be still sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu be still sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu mfundisi uthintile 16:33 kulo mhlaba siza kuhlupheka kodwa simeni isibindi ngoba unqobile umhlaba mfundisi uthini usigoqela isikhulekele siyabonga abalaleli babukeli uJakobe lapha ngo1 verse 2 uthi bazalwane balani njengentokozo konke okulihluphayo lisazi ukuthi ikuvivinywa kodwa ke masinyane ngokukholwa siyakubamba umphetho wengubo kaJesu Hebrews chapter 13 verse 5 angikulichiya lilodwa bekani ngizakubalani so ezinhluphekweni uhambe eceleni kasimboni singavula amehlo ngumoya engcwele uzambona laphana imota ibhewuka wayengiphethe esandleni kungaphuma laphana kule ndlala nguyoyiletha ukudla le wayengalibonile lithwele so umlimi akufuna ukukholwa kuye sibambelele inkosi sibuse nxa siya kuhamba sentshise sithi umoya engcwele uchasise bese sibambelela kwezokuphelana sicimezana isikhuleke baba wethu siyabonga phakathi kwezinhlupheko sicela kubamba umphetho wengubo yakho ngokukholwa ekufelweni ekuguleni endlaleni eziphithiphithi nezimpini zonke baba ungasedluli hamba lathi kulindlela sinqobe ngayo ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen